Hello guys, lebitso la ka ke Athinko Sibiela. So re na le triangle ya rona e leng ABC. Ra bona A e lekana le 3x, B e lekana le 2x, then C1 e lekana le 2y, then be re nna le angle e nngwe e leng AC2D. So be re e lekana le 7y. So ba re calculate the following y, then y ha re batla y ra bona for 2y le 7y di robetse mo straight line. So ha re na le angle tse robetse mo straight line di lekana le 180. So re tlo nna le 2y plus 7y is equals to 180. Reason ya rona ke angles on a straight line add up to 180. So re na le 2y plus 7y e lekanang le 180. So re tlo add di like terms. So 2y plus 7y e tlo nna bokae? E tlo re naya 9y is equals to 180. Then re tlo divide throughout ka 9. So y to lekana le 20. So question number 2 ba re calculate x. So re tlo re 2x plus 3x plus 2y is equals to 180. Reason gore the sum of interior angles of a triangle add up to 180. So ne se re kreile y ya rona re kreile e le 20. So mo re bonang y re tlo kenya 20. Re tlo nna le 3x plus 2x plus 2y is equals to 180. So ke itse mo re bonang y ya rona re tlo kenya 20 because re kreile y ya rona e le 20. So re tlo nna le 5x plus 2 multiplied by 20 is equals to 180. So re tlo re 5x plus 40. 2 multiplied by 20 re na 40. So be re nna le is equals to 180 ka mona. So re tlo transpose 40 ena re isa ka kwana. So re tlo sala ka 5x is equals to 180 minus 40. So ka mona re tlo sala ka 5x is equals to 140. So re tlo divide throughout ka x ka 5, I mean ka 5 le ka mona ka 5. So x is equals to 28. So question 1.4 ba re calculate BAC. BAC ke angle B. So mo re bonang x re tlo substitute 28. So re tlo nna le 2x. So re batla angle B. So ke itse mo re bonang x re tlo substitute 28 hobane ne se re fumane hore x e lekana le 28. So re tlo nna le 2 multiplied by 28 is equals to b. So angle B e lekana le 56 degrees. Re tlo ya mo 1.4. So 1.4 ba batla BAC. So kunjong ba batla angle A. So angle A mo re bonang x re tlo kenya 28. Remember ne re kreile x ya rona e le 28. So re tlo nna le 3x is equals to A. So ke itse x ya rona re kreile e le 28. So re tlo nna le 3 multiply by 28 is equals to A. So angle A e tlo lekana le 84 degrees. So nou yana re mo 1.5. So ba batla angle ACD. So angle ACD ke e lekana le C2. So ke e. So mo re bonang y re tlo kenya 20. Remember y ya rona ne re kreile e le 20. So re tlo nna le 7
y is equals to a c d. So ke itse mo re bonang y re tlo kenya 20 because ne sentse re kreile hore y ya rona e lekana le 20, so re tlo nna le 7 multiply by 20 e lekana le a c d. So ACD e tlo lekana le 140. Popola question 1 a ke re le ga re 2y plus 7y e lekana le 180, kapo re ka nna ga re 2y plus 7y is equals to 180. So mo re bonang y re tlo kenya 20, so e tlo nna y